Ugendi kirima-ini kia Mount Kenya ni ukoragwo ugacirithitio na njira nene kuria kirima giki ikoragwo kihutitie kaunti 6, kaunti ya Meru iri imwe ya kaunti icio kuria yambiriirie kambeni ya kugacirithia ugendi iria-ini ria Ellis. Uhuthiri wa ngari iria ihotaga guthie nginyanagia kundu gutari na barabara ni mwe ya njira iria kaunti ino irahuthira kugacirithia ugendi mwena uyu kuria kaunti ino iratabanirie macindano ma ngari ici nginyanagia iria-ini riu. Gukwama kwa ngari na ngari gute mwerekera ni imwe ya mihinga iria agendi aya maratunganire nayo, indi nyota wao wa gukinya iria-ini riri ndungiratumire makue ngoro. Thutha wa thabari ya makiria ya mathaa 3, agendi aya ni marakinyire iria-ini riri ugemu na uthaka wario ni wa kuguciriria maitho, na kuringana na minista wa mathako kaunti ya Meru James Koome augite mathako maya ma ngari ni imwe ya njira ya gutuma agendi macerage guku mahinda kwa mahinda. We want to assure the people of Kenya that we shall make this more often. We shall have such events many more times throughout the year, and we shall be happy to have many more partners to explore the beauty and the wonders of Mount Kenya, starting with these 14 lakes that we have on this side of the mountain. Koome ugite mari na ihoya ria iria riri ricenjio ritwa na riheo ritwa ria Kimiru. Ni batire ndeza just jora baba kuga bongwa warietwa ria Kimiru. Sasa ntu Kimiru iri na baraba kweje nyela itukona visitors kuma kuraja ina ritwa ria Kimiru ya more attractive ya more negotevia Meru imenyeka zaidi. Mwena-ini wake minista wa ugendi kaunti-ini iyo Maige Mugambi augite mari na matanya ati ugendi ni uguthie na mbere na kuongerereka gukira miaka iyo ya nahau kabere. We expect when the facilities are fully developed on Mount Kenya, besides the beaches and the safaris, we believe Mount Kenya is going to be the next avenue that is going to drive tourism. Aria marekinyite iria-ini riri matinahota kuhitha gikeno kiao, makiuga ni maricaraga mwena u maita maingi amu nginendia mathako ma ngari mari na mweke wa gucindana kuu. There are many more events that we will be conducting within Mount Kenya in a way to promote tourism within our county. Imwe cia ndia kirima-ini kia Mount Kenya ni iria ria Mikeson, iria ria Rutundu, iria ria Kar na Lake Alice. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Foro.